ka riboy darbar kala pelang ya darbar pelon jangka hak khatsan tere kurusau arjar puai homsning hak balai shimanta de giru pokhmat kentup kinong mikmat pajba giru rongba kinong mikmat barem ka district kilong kmi ba khon samla ka tham riboy la sakhiru yak jiwani shimanta do MP shakiyang darbar thawan Rajya Sabha Dr. WR Khaluki ubalasyapan kuburam boshemru ikbenta kumkongsan katba Dr. Didi Lapang unong aibuj borangba kasukar jela ulashemik benta kumusambut kongsan Hagani kasngi kariboy darbar kelapan yak jingruai sepang jingya lenti u Dr. Didi Lapang kumunong yalama ka district batjong jelahi borok kowe kariboy darbar kelapan dap shibon gimat ikran ki bakal shem bakandang e shem gimat kibedai bakjinge kipajba hak district hi borok kowe kariboy darbar kala airu ke dorkhas how Dr. Khaluki nak benta ban yo tei ga yeng jong National Riboy Darbar Hall hanungpo dengan dapat jing sarong bangan yo ban release yakini ke video jong uni reu krau jong gari boy ba ka state hi jong i borok kawai ulong uway na pen ki na amasi jing uma manla kismi suki suki ta jing trihito menteri randa mentaru pilalo menteri randa menta pilalo hak jing yate bat ki MP scheme jonga ba Jason itip ngala kular swai ki MLA hoi ta kala ayat politik kendiat ngau hamap jonga so phau ngut ki MLA ki la jit jonga ngalong ki minimum 10 lakhs ngan ai kemut kala ayat sa kurur ta kemut keto ka usnem arpu hado arpu lai ngempat not menong hadin nang to hifidon ngau pingang itu ngam lele mentangi lai itu hidon maidon diging trailang ngan persangkat bala banirap ya kakam ko jongpi tang benungkong tang persangsa lemba chief minister ya kini de kawai ka bangong iba Jason in ngatrai in bear witness nga ngong ki minimum 10 lakh ngan ai yaki MLA haman isno tang betang kawai ngo R% ngan pan ndai nga bangani i nakto ka 10 lakh hakano ka jaka ba people tray R lakh kadai ban yang ke yeng jong ki khod sweat ki khod rangli ki bom don ba pai ta kadai ka nong rem jong nganget imai tip ajing siang mut ba ngan song thak no nomor ngala nya ngala ong noi arjar prau pi sang mau la offering abale Rajya Sabha ong answer nomor ngala target 98 ngeduk tiket ng UDP ngeren R primary unit ya kersan do ya ke UDP to ko por ki job nganga ong tharai kini kam dei ka kam jonga deherai kumno kijing jia basa expel UPA kumto ngapoi biang si politics deherai nganget kala bandai kijing temu jong kunrat na jorong dengan sim bakane kadai ke nongrim ke banga hangno lada ngi MLA ong keju bat ke ribu hai darbar ong keju lada pile ya kata naka ka mangan andon nga jong chief minister de ngomong naka ka mangan ai manga ngan continue ke scheme ke jonga namar ngakwa bo om tang mangi benyo jing mentoi handrai ko kongsan uplay upet ya kita bom don bapet haba kibu ke jing duai melio so ki jing kren nasgawi ki jing wa ki jongi jing anur ki jongi bat to krawe ka burom kalong ba MP badan burom jongi ilak pelak por ilong babun kam nama ka bun kam ni kambone bodali nama Rajya Sabha ki komiti badan sebaran dia ki babun bat kunjuru pendap ikam lai idangwa ai banwan bandaten ini ki lokal program ki jongi ai kublai dia ka organisasi di Riboy Darbar ulala ban lumang ne Riboy Darbar kalau gaseng ke Riboy aba biara baro kendong ke srot jong ka Riboy Darbar teng kalai ai tenti teng kalai ko mausiam bakamla subanya kalai dekan mesorendar ki jinge ne de ki jinge lam ke jong play kala kiem biang sai sen pat ki mau
sempat kinwin ki klau ong bobo so sam imat kari boy derbar sedang kenrong kenjak bani ya ka lang shai ka khamba kene ka dei ka man sim ka bang kwa ban tap kun samla jong ka dong ri boy ru ble la ai ka per eden nong rai ka per eden kari sing sok palong ka dei sha yui kwe ruang hari boy kat babet sumbai long bet hari boy chung kanok no ka ding long bet hari boy benele ke ru ba sei sok ti wan nang ne Sobnat ba hadong riboy barok ki soba ban sene dari parlok na jante ne nari warne nari nos sumi ki wan sene kanyat ban on banari boy kelawat jaka semua kurat pendek sirap engka ngatrai bin sakit kata kinya nari boy bodong nilai rep pa no sora nilai hangne gadon kabakat wan hari boy kiu kanam ke puram joki nomor play ai ya kena kabar seiso mereka jengkeli kalong bila nang dia aman penengkam ya kena ke jakak bo play ai ini kidon pereden makrau mereka tau nong rai wong along pereden ke jengkeli kalong te balik pereden ibu syong pereden kidai jot bapai